ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. терроризм ва ифротгароӣ имрӯз ба хатари бузурги глобалӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор овардааст ва ин зуҳурот ба суботу амнияти аҳли сайёра хавфу хатари бениҳоят зиёд дорад. Ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба ҳалли масъалаҳои амниятӣ аз ҷумла мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар минтақа ва ҷаҳон ҳамовозӣ ва дастгирӣ пайдо намуда, нақши кишвари мо дар самти мубориза бо зуҳуроти номатлуби аср бузургу бесобиқа арзёбӣ мешавад. Шарҳи Зайнулобидин Саломиддин. терроризм ва экстремизм зуҳуроти номатлуби зидди башарӣ хислатҳои ҷаҳонӣ гирифта шаклҳои гуногун касб мекунад. дар шароити зудтағйирёбандаи вазъи сиёсии ҷаҳон вусъат гирифтани низоъҳои байни давлативу байни мазҳабӣ ва афзоиши муташаккили таҳдидҳои фаромарзӣ осебпазирии ҷомеаҳо эҳсос мешавад. рӯйдодҳои охири ҷаҳон боз ҳам тезу тунд гардидани вазъ дар шарқи наздик, осиё, африқои шимолӣ, аврупо ва дигар минтақаҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки терроризм ва экстремизм ба хатарҳои аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд. ҳолати ба вуҷуд омада метавонад ба сарнавишти ҳар миллате дар сайёра хатарҳои воқеиро дар ҳар шакл бештар созад. агар ба таърих назар кунем, ба мушоҳида мерасад, ки созмону ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ дар кишварҳои гуногун амал намуда ҳар яке бо ҳамдигар алоқаи зич доранд ва ҳамзамон заминагузори ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ гардиданд. таъкид кардан ба маврид аст, ки айни замон дар арсаи байналмилалӣ зиёда аз 65 гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ фаъолият доранд, ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалии террористӣ маблағгузорӣ мешаванд. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон кишваре мебошад, ки дар сафи пеш ва ё дар хатти муқаддами бархурд бо зуҳуроти терроризму экстремизм қарор дорад. рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъмини амнияти миллӣ вобастагӣ дорад ва пеш аз ҳама таъмини амнияти миллӣ ин муборизаи сазовор бурдан ба падидаҳои амсоли экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯз ин падида ба яке аз сарчашмаҳои асосии буҳронзо ба яке аз омилҳои асосии аз байнбарандаи суботи сиёсӣ ва амнияти кишварҳо дар саросари ҷаҳон гардидааст. воқеан имрӯз сулҳу субот гарави таъмин гардидани рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳаёти сазовору осоиштаи мардум ва риояву ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ҳар як кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. кишварҳои олам ва ниҳодҳои байналмилалӣ низ ба нақши Тоҷикистон дар мубориза ба хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризму экстремизм, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир баҳои баланд доданд. ҳамин буд, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе борҳо чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию байналмилалӣ вобаста ба тадбирҳои пешгирӣ аз хатарҳои терроризму ифротгароӣ ва роҳҳои ҳалли раҳоӣ аз чунин мушкилот бо иштироки давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ ва доираи васеи коршиносону сиёсатмадорон баргузор гардиданд. Тоҷикистон чун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳалли мушкилоти мубрами ҳаёти инсоният худро масъул медонад ва иқдомҳои бузургро амалӣ месозад. Тоҷикистон кишварест, ки паёмадҳои ин хатарро эҳсос намуда буд, ҳоло низ аз таъсири он дар канор монда наметавонад. дар масъалаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва дигар хатарҳои ба он вобаста дар ҷомеаи байналмилалӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи шоиста ва нақши фаъол дорад. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хешро мушаххас сохта пешниҳодҳои худро аз минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳамоишҳои байналмилалӣ вобаста ба ин масъала то имрӯз ироа мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон бояд зикр намуд, ки яке аз ташаббусгузорони асосии муқовимат бо экстремизм ва терроризм ба шумор меравад. аз ҷумла ин ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони раванди Душанбе бештар маъмул аст. аз соли 2018 конференсияи сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм баргузор шуд ва дар 3 сол чунин чорабиниҳои сатҳи баланд солҳои 2019-2022 доир гардиданд ва ҳадафҳои муштарак баҳри мубориза ба ин падида таҳризӣ гардиданд. аз ҷумла яке аз роҳҳои хеле муфиди мубориза бо экстремизм, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббускори ин тасмим гардид, ин муборизаи биамон бурдан бо сарчашмаҳои маблағгузории экстремизм ва терроризм мебошад. кишвари мо давоми 7 соли охир ду стратегия,
یکی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید با مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 و دیگر استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 را قبول نموده است. در اساس تجربه و نتیجه های به دست آمده قبول چنین استراتژی ها در تامین امنیت و ثبات سیاسی جمهوری تاجیکستان برای شکل نمودن افراطی گروه های دهشت افکن مساعدت نموده است و امروز تاجیکستان در قطار امن‌ترین و آرام‌ترین دولت‌های منطقه و جهان قرار دارد. در دولتی که آرامی، ثبات و امنیت حکمران است، فعالیت ثمراناک و با مرام سیاست بین‌المللی را میتوان براه ماند. از همه اساس جوانان باید زیرکی سیاسی خیش را از دست نداده، از هر وقت دیگر در حفظ اصالت پاکی گذشتگان، نگاهداری یکپارچگی وطن، یگانگی جغرافی و سیاسی کشور، دفاع صلح و آرامی، استقلال و آزادی و وحدت ملی مسئولیت شناس باشند. زین العابدین سلامیدین، مقصد اخبار. از برکت صاحب استقلالی و تطبیق برنامه‌های دولتی رشد با نظام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت مرحله به مرحله تامین گردیده صفت خدمت‌رسانی به مردم بهتر گردید. ساکنان ولایت از شرایط و امکانات معاصر بهره‌ور گردیده برای آینده درخشان تاجیکستان مقدس سهم خویش را می‌گذارند. ادامه موضوع در گزارش ماهیره طاهر. صلح و ثبات و استقلالیت ملی چون رمز آزادی و یگانگی به ما تمام امکانیت‌ها را فراهم آورده چون خورشید درخشان راه آینده ما را نور و ضیا بخشیدند و برای عملی نمودن هدف و مقصدهای نکو نیروی تازه را پیدا ساختند. در برابر دیگر مقدسات وحدت و آسودگی یکی از ارزش‌های والای میباشند که با به دست آوردنش تمام هستی ملی ما از نو احیا گردید. این نعمت‌های بزرگ با پیک خوش، نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و ابدیت را به تاجیکستان عزیز آوردند. امروز مردم شریف بدخشان خوب درک میکنند که استقلالیت و آسایشتگی بهترین دستاورد و پرگوهرترین رکن پیشرفت دولت و جامعه میباشند. مردم سربلند ولایت مختار کوهستانی بدخشان میوه شهدبار استقلال و آزادی وطن را از همه دیده بیشتر چشیده در ظرف بیش از 33 سال صاحب استقلالی کشور در شهر و ناحیه‌های ولایت هزارها انشاءات تعیینات گوناگون قامت افراخته هدف‌های استراتژیکی ملی عملی و ساحه‌های خواجگی خلق به طور بی‌سابقه رشد نموده ایستادند. گامی که ما از کوچه‌های شهر خاروق، از گلگشت‌های شهر خاروق تماشا می‌کنیم، یک سخن پرمحتوای پیشوای معظم ملت به خاطر می‌آید که ما باید شکر گوییم که به چنین روزهای آرام و آسوده رسیدیم. صلح و ثبات و وحدت ملی که عزیزترین دستاورد ملت محسوب می‌یابد چون گوهره که چشم حفظ نماییم. و امروز ما شاهد آن هستیم که در شهر خاروق از همه مهمش ولایت قانون جاری کرده شده است. همه شهروندان ولایت مختار کوهستانی بدخشان، مهمانانی که از کشور محبوب ما وارد شهر خاروق میشوند، در کدام ساعت و کدام وقت زمانی که نباشد آسوده، آرام، امن استراحت میکنند و از جایهای تاریخی و فرهنگی تماشا میکنند. و گذشتگان ما هم بهترین نعمت دنیا را امن و آسایشتگی، نعمتی از همه بزرگ را امن و آسایشتگی حسابیده بودند. این زندگی شایسته که امروز ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در دست دارند، در اختیار دارند، محض سیاست دوربینانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. امروزها ساکنان سربلند بدخشان در فضای آرام و آسوده مملکت زندگی شایسته داشته خرد و بزرگ ولایت مختار کوهستانی بدخشان همواره درک می‌نمایند که امن و آسایشتگی مقدس‌ترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شرف و ناموس وطنداری و نیروی تکانبخش حیات هر روزه آنها بوده فضیلت است که خرد و بزرگ را به هم آورده در نهاد هر یک آنها مهر و شفقت و آبادانی و زندگی را پرورش می‌نماید. باید گفت که ملت تاجیک با شرافت این دستاورد یعنی رسیدن به صاحب استقلالی و صلح و آسایشتگی در ظرف 33 سال تحت سروری خردمندانه پیشوای ملت به کامیابی‌های نظررس نائل گردیدند که در تاریخ خلق تاجیک نظیر ندارد. از شرافت این نعمت پرارزش امروز مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق به یک شهر زمانوی و پیشرفته مبدل گردیده با هدایت‌های نیک رهبریت عالی مملکت این شهر افسانوی به مرحله
марҳилаи нави рушд қадам гузошта истода است. дар ин гӯшаи зебои кишвар имрӯзҳо боз сохтмони беш аз 154 иншоот идома дошта мардуми ин диёр бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ умри осудаву зиндагии шоистаро ба сар бурда истодаанд. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои сарвари мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот бо арзиши харҷномавии зиёда аз 1 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ки ин нишонаи возеи сулҳу субот ва якдиливу ҳаммаромии халқ мебошад. дар асл истиқлол воситаи асосии рушду нумӯи давлат ва муайянкунандаи сиёсати дохилию хориҷии ҳар кишвар дониста шуда он нишони ҳуввият, ифтихор, номус, рамзи саодат ва шарти бақои миллат буда маҳз бо ба даст овардани ин неъмати пурарзиш дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар комёбиҳои беназир ба мушоҳида мерасад. дар баробари ин истиқлол дар назди миллати тоҷик рисолати бузургеро гузошт ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ, таҳкими сулҳу субот, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагиву бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум мебошад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бухтар корҳои ободонӣ вусъат дошта. дар пай амалинамоии иқдомҳои самарабахш инфрасохтори маҳал мукаммал гардонида мешавад. гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. заминаи нави рушд, ибтикороти навбанав, фароҳамсозии мусоиди кору зиндагӣ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бухтар. инак бунёду аз навсозии лоиҳаҳои ҷадиди сохтмонӣ бо тарҳ ва намои муосир дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бухтар ҷараёни тоза дошта, вусъати корҳои ободонӣ бо мароми хос идома дорад. ин ҳама ободкориҳо дар заминаи имконоти фарохи кору фаъолият ки аз тарафи роҳбарияти олии мамлакат фароҳам оварда шудааст, бо риояи низоми муосир ва истифодаи самарабахши имконият дар маркази шаҳр натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. дар ҳудуди шаҳри Бухтар бо қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бухтар 300 адад бинои иншоотҳоро ба нақша гирифтааст ки то ин дам то соли ҷорӣ 177 бинои иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуданд ки 59% нақшаи умумиро дар бар мегирад. дар ҳар як кӯча, хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Бухтар шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум мавҷуд мебошад. корҳои сохтмонӣ дар бинову иншооти таъиноти гуногуни шаҳр бо назардошти талаботи замони муосир мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода мешавад. риояи дурусти талабот дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби кору зиндагиро фароҳам оварад, аз тарафи дигар зебогии кӯчаву хиёбонҳоро дар шаҳри Бухтар таъмин менамояд. ин ҳама ободкориҳо самараи истиқлолияти давлатӣ буда саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт басо беназир дониста мешавад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи таҳрезигардидаи шаҳрдорӣ аз 300 иншооти ба нақша гирифташуда айни замон 177 он мавриди истифодаи умум қарор дорад ки 59% нақшаро дар бар мегирад. ин ҳама ободкориҳо натиҷаи таҳрезӣ ва татбиқи босамари нақшаҳои мукаммали ободонӣ. дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бухтар корҳои ободкориву созандагӣ бомаром идома дорад. айни ҳол дар ҳудуди шаҳр аз 300 иншооти ба нақша гирифташуда 170 иншоот мавриди баҳрабардории умум қарор дорад. масъулин ният доранд ки то вақти муайян шуда иншоотҳои боқимондаро бо сифати баланд мавриди истифодаи мардум қарор диҳанд. бахшида ба ҷашнҳои давлативу миллӣ ва вобаста ба сиёсати созандаи шаҳрдорӣ, нигоҳи нав, андешаи комил ва муҳаббат ба сарзамини аҷдодии маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтарро ба шаҳри дилоро табдил додааст. Маҳмадраҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бухтар, барои барномаи ахбор. дар заминаи татбиқи ҳадафҳои рушд ва нақшаҳои созанда симои шаҳри Истарафшан ба кулли дегаргун гардида, инфрасохтори маҳал марҳила ба марҳила мукаммал гардонида шуд. Мазбут Бобозода гузориш медиҳад. таҳти таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амалисозии барномаи рушди иқтисодии иҷтимоӣ
برای سالهای 2021-2025 شهر و دهات استرافشان به کلی تغییر یافته و یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستان به اشتاسا مبادل گردید. برنامه مذکور از 180 لایحه افضلیتناک عبارت بوده در رشد و پیشرفت من بعده شهر و دهات موقع کلیدی پیدا کرد. در این دوره حجم استحصال محصولات واقعی از 1 میلیارد و 915 هزار سومانی سال 2020 به 4 میلیارد و 128 میلیون و 800 هزار سومانی رسیده. حجم استحصال محصولات صنعتی در همبستگی با برق، آب و دیگر نمود خدمت‌رسانی‌ها از 555 میلیون و 796 هزار سومانی سال 2020 به 1 میلیارد و 448 میلیون و 580 هزار سومانی رسانیده شد. طبق معلومات آماری، اول در شهر 101 کارخانه خرد و کلان صنعتی فعالیت دارند که نسبت سال گذشته 7 عدد زیاد بوده. از این مقدار 41 کارخانه موسمی محصولات 4 کارخانه به صادرات نگرانیده و 51 کارخانه دیگر محصولات وارداتی واسکننده استحصال می‌نماید. در سال 2024 9 کارخانه نوی استحصال صنعتی به استحصال مبل‌های وطنی، کارکرد محصولات، دوزندگی، استحصال مایع‌های ظرفشویی، استحصال جزودان، استحصال سوزانداری و واسطه‌های یک کرته خطروی نگرانیده، یک خط نوی استحصالی در جمعیت سهام پوشیده آب زلال و 2 خط نوی استحصالی در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل با فراگیری 107 جای نوی کاری دائمی و فعالیت پرداختند و با این وسیله صنعتیان در غنی گردیدن بودجه دولتی سهم مناسب گذاشته با بودجه دولتی 139 میلیون و 793 هزار سومانی مبلغ وارد نمودند که این نشان دهنده نسبت همین دوره سال 2023 29 میلیون و 40 هزار سومانی زیاد است. مورد تذکر است که کشاورزان با همت همه شغل‌های خواجگیداری شهر استرافشان سال 2024 حجم استحصال محصولات کشاورزی را به 2 میلیارد و 680 میلیون سومانی رسانیدند که از آن 2 میلیارد و 276 میلیون سومانی محصولات زراعتکاری و 404 میلیون سومانی محصولات چارواداری را تشکیل داده. نسبت سال 2023 سرشمار مال کلان شاخدار 2907 سر، استحصال تخم 8 میلیون 810 هزار دانه زیاد گردیده. استحصال سالانه گوشت شیر متناسباً 112% را تشکیل داده. رشد بی‌میلان ساحه از آن دلالت می‌دهد که امکان باز هم بیشتر استحصال محصولات نیاز مردم و تامین فراوانی بازار استعمالی موجود میباشد. جهت سزاوار و ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 990 بند نقشه چهاربینی جشنی تا این مدت با خوبی ساختمانچیان 596 انشاءات با خرج 233 میلیون و 800 هزار سومانی بنیاد و نوسازی کامل و مورد استفاده قرار داده شده است. از این حساب 21 انشاءات صنعتی، 35 انشاءات ساحه معارف، 10 انشاءات ساحه تندرستی، 107 انشاءات ساحه راهسازی، 59 انشاءات ساحه سودا و خدمترسانی و دیگر انفراستراکچور اساسی مورد بنیاد و نوسازی کامل قرار گرفته. با این وسیله 1042 جای کاری تأسیس داده شده است. البته این همه پیشروی‌ها ثمره استقلال دولتی و جهد و تلاش اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن در راه باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی و فراغت ساکنان شهر و دهات استرافشان به شمار می رود. مزبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفov، شهر استرافشان، اخبار. ساختمان بیناهای اساسی و ایلواگی مکتب در شهر حصار در دایره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جریان دارد. در مجموع با جلب سرمایه و از جانب صاحبکاران و ساکنان محلی حالا ساختمان 2 بینای اساسی و 9 بینای ایلواگی مکتب جریان دارد. گزارش از شهر حصار. تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر حصار بنیاد بیناهای اساسی و ایلواگی مؤسسه‌های تعلیمی در مجموع 146 صنفخانه به نقشه گرفته شده است. تنها سال 2024 علاقه 66 صنفخانه مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات ساحه معارف در دایره دستگیری‌های حکومت کشور با جلب سرمایه، سهمگذاری فعالانه ساکنان و صاحبکاران در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار ساخته می شود. یعنی امروز در دایره اجرای هدایت‌های رهبر دولت ساکنان شهر متحد شده دست جمعانه در کارهای آبادانی سهمگذاری میکنند. اقدام گرفتیم که در همین دهه خودمون با اهل دهه و صاحبکاران 4 صنفخانه ایلواگی و 1 تالار مجلسگاه ساخته دهیم. باز یک گروه صاحبکاران همین دهه ما بزیمه گرفتند که در صحن همین مکتب خودمون 1 پرچم و 1 نشان دولتی ساخته دهند.
ҳоло бошад бунёди биноҳои нави таълимӣ дар деҳаҳои Наврӯз, Тӯда, мавзеи Уртабӯз, деҳаи Кӯҳон ва ҷамоати шаҳраки Ҳисор ҷараён дорад. сохтмони биноҳои иловагию синфхонаҳо дар шаҳри Ҳисор дар рӯзҳои мусоиди фасли баҳор аз ҷониби коргарону мутахассисон тезонида мешавад. дар деҳаҳои Себистон ва Ниёгон сохтмони биноҳои нави таълимӣ рӯзҳои наздик оғоз мегардад. ҳоло дар саросари шаҳр сохтмони 37 маркази инкишофи кӯдак ва бунёди кӯдакистон дар деҳаи ҳаёти нав ҷараён дорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, аҳли зиё, соҳибкорон ва сокинони шаҳр сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода, барои муҳайё намудани шароити мусоид ба хонандагону омӯзгорон ҳамарӯза кӯшиш ба харҷ дода истоданд. дар соли 2024 66 синфхона ва 2 муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. мо ҳамчун омӯзгор дастури супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки аз тамоми донишу таҷрибаву малакаи худ истифода бурда баҳри баланд бардоштани сатҳи сифати дониши шогирдон меҳнат кунем. ҳоло дар маҷмӯъ дар шаҳри Ҳисор бунёди 2 бинои асосӣ, 9 бинои иловагӣ, 71 синфхона ва 3 толори варзишӣ ҷараён дорад. имрӯз ҳадаф ба фароҳамсозии шароити мусоид барои таълим ва ба камол расонидани насли хештаншинос равона карда шудааст. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва сокинон дастуру супоришҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода азм гирифтанд ки таҳкими созандагиҳоро таъмин ва дар рушди маҳал саҳми намунавӣ гузоранд. маориф дар сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат мавқеи бисёр ҳам асосии мавқеи баландро ишғол мекунад ва дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва соҳибкорону шахсони саховатпешаи деҳаи равшандилон дар соли таҳсили 2024-2025 ана чӣ тавре ки мебинем 6 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. айни замон дар муассиса норасоии ҷойи нишаст нест, пурра бо ҷойи нишаст хонандагон таъмин ҳастанд. таҳкими созандагиҳо, фароҳамсозии шароит барои таълиму тарбияи насли наврас ва бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳадафҳои асосии сокинони шаҳри Ҳисор ба ҳисоб меравад. бо равнақи бунёдкориҳо дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, сокинони шаҳри Ҳисор саодату хушрӯзиро дар зиндагӣ афзун мекунанд. дар ноҳияи Рашт бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда барои дастрасӣ ба оби полезӣ хатҳои обкашонӣ ва пойгоҳҳои нав бунёд шудааст. дар пайи чунин тадбирҳо иловатан боз майдони 100 гектари дигар обёрӣ мешавад. гузориши Дигули Маҳмуд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид шудааст ки бо назардошти афзоиши аҳолии мамлакат барномаи аз худкунии заминҳои нави кишоварзӣ татбиқ карда шавад. ин аст ки ҷиҳати амалӣ шудани нишондодҳои паёми раҳнамунсоз аз ҳисоби маблағҳои агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи ярхичи ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт сохтмони канал дар масофаи қариб 7 километр барои обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида оғоз гардид. бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони канал дар масофаи 7 километр идома дорад ки ба истифодадиҳии канал барои мардум сокинони ҷамоати деҳоти ҳоид имкон медиҳад ки боғдорӣ ва картошкапарварӣ шуғли асосии сокинон ба ҳисоб меравад. зиёда аз 100 гектар боғҳои нав ва кишти картошкаро зиёд гардонем. сарбанди канал аз сатҳи баҳр дар баландии қариб 2000 метр ҷойгир буда манбаи оби руди кӯҳӣ аз рӯи ҳисоботи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ метавонад дар мавсими обёрии зироатҳо беш аз 200 гектар заминҳои ташналабро бо оби полезӣ пурра таъмин кунад. корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақшаи фармоишгар ҷараён дошта онро муассисаи давлатии назорати ҳолати мелиоративии заминҳо ва истифодаи обёрӣ аз рӯи лоиҳа амалӣ шуда истодааст.
در مسیر ساختمان کانال 1 کیلومتری آن با قبرهای حجمشان 286 و 5 کیلومتر و 803 متر باقی مانده طریق کشاده بنیاد کرده می شوند. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های حدود دهاتی هایی و دیگر موضع‌های بی‌آب ناحیه رشت اساساً برای رشد ساحه کشاورزی پیش بینی شده. روند کارهای آبادانی مرحله به مرحله عملی می‌گردد. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های حدود دهاتی هایی و دیگر موضع‌های بی‌آب ناحیه رشت اساساً برای رشد ساحه کشاورزی پیش بینی شده. روند کارهای آبادانی مرحله به مرحله عملی می‌گردد. از جمله طی 2 سال اخیر در موضع دشت بی‌آب دهاتی هایی از حساب از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده 120 هکتار زمین به گردش کشاورزی فرا گرفته شد که بدین وسیله استحصال محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا باز هم بیشتر گردید. مقصد اساسی از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده اصلاً افزایش میدان کشت، استحصال محصولات خوش‌صفت و فراهم آوردن جایهای نوی کاری به شمار رفته. بدین وسیله پیشرفت اقتصادی تأمین کرده می شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان میدان گرمخانه‌های پرورش لیمو زیاده از 400 گکتار را تشکیل می‌دهد. این موسم لیمو پروران زیاده از 10300 تن لیمو جمع‌آوری نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته نزدیک به 800 تن زیاد میباشد. در برابر تأمین فراوانی بازار داخلی با این نمود محصولات همچنین قسمت معینی آن به خارج کشور صادرات کرده می شود. شرحی بیشتر در گزارش نوبتی. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مقصد افزایش دادن حجم استحصال لیمو و وسع نمودن میدان گرمخانه‌های لیمو پروری، جمع‌آوری و به تلف ذخیره کردن آن، اینچنین تأمین طلبات بازار داخلی و زیاد نمودن حجم صادرات به خارج کشور، تدبیرهای سروقتی عملی کرده می شود. در موسم امساله جمع‌آوری لیمو و دیگر محصولات کشاورزی اگنتی صادرات یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با لیمو پروران همکاری زیش را براه مانده محصولات با صفت را در برابر تأمین طلبات بازار داخلی همزمان به خارج کشور صادرات نمودند. ولایت ختلان یکی از کلانترین صادرات کننده محصولات کشاورزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. همه ساله از قلمرو ولایت هزارها تن محصولات کشاورزی خوش‌صفت به خارج کشور صادرات کرده می شوند. باید قید کرد که امسال حاصل محصولات کشاورزی در ولایت خیلی خوب بوده. در دوام سال 2024 19740 تن محصولات کشاورزی از قلمرو ولایت به خارج کشور صادرات کرد که نسبت به همین دوره سال گذشته 12000 تن زیاد بوده. حجم مبلغ 5.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. تا امروز با مساعدت اگنتی صادرات از جمهوری نزدیک به 2000 تن لیمو از خواجگی‌های لیمو پروری ناحیه‌های جیهون، کوشانیان، وخش و شهر لیوکانت ولایت ختلان به جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان و فدراسیای روسیه صادرات شده. این اقدام باز هم ادامه داده می شود. حالا در حدود ولایت 2700 تن لیمو با نظرداشت تامین بازار داخلی در دوره زمستان و پیشگیری از بلندشوی نرخ در سردخانه‌ها نگاه داشته می شود. وابسته به دستور سپارش‌های بی‌واسطه‌ای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت صادرات نمودن میوه تازه و خوش‌صفت از جهت اکولوژی تازه لیمو و خارج کشور صادرات نماییم. باید قید نمود که طبق معلومات‌های آماری در ولایت ختلان همگی 401 هکتار میدان کشت از جمله گرمخانه یعنی برای پرورش لیمو موجود می باشد که از آن 10327 تن محصولات خوش‌صفتی از جهت اکولوژی تازه یعنی لیمو استحصال گردید. طبق خلاصه کارشناسان طلبات اهالی کشور به استعمال لیمو در یک سال برای یک نفر 5 کیلوگرم را تشکیل داده. زیاده از 6500 تن لیمو برای قانع گردانیدن طلبات استعمال کنندگان در بازارهای داخلی کشور به فروش برآورده شده است. کشاورزان ناحیه جیهون در میدان 300 گکتار لیمو پرورشگاه دارند که از این 270 گکتار حاصل دهنده می باشد. در سال 2024 8000 تن استحصال نمودند که از این 2000 تن به خارج کشور صادرات نمودند
дар бозорҳои дохилӣ зиёда аз 3000 тонна ба фурӯш бароварданд. айни замон дар сардхонаҳо ба миқдори 2700 тонна лимӯ захира карда шудааст ки имрӯз аз тарафи харидорони ӯзбекистон харидорро омаданд. ҳар 1 килограмм лимӯро ба миқдори 11 сомонӣ харидорӣ намуданд. бо дастгирии агентии содирот дар вилояти Хатлон ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гурӯҳи корӣ фаъолиятро ҷиҳати дастгирии лимӯпарварон, дарёфти харидорон, ҷамъоварии маҳсулот, захира ва содироти он идома дода. масъулон талош намуда истоданд ки дастранҷи аҳли заҳматро дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот намоянд. лимӯи дар иқлими тоҷикистон истеҳсол гардида аз лиҳози сифат ва таъми фарқкунандааш дар хориҷи кишвар талаботи зиёд дорад. бо назардошти ин ҳамарӯза маҳсули дастранҷи хоҷагидорони вилоят бо мусоидати корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорт ба талаботи бозори ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шуда содирот карда мешавад. дар ноҳияи Вахш зиёда аз 21 000 гектар замини короми обӣ буда кишоварзон бо иҷрои қоидаҳои агротехникӣ аз он ҳосили фаровон ба даст меоранд. имрӯзҳо кишоварзони ноҳия ба мавсими нави кишт ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад. кишоварзони ноҳияи Вахш барои мавсими нави кишту кор омодагӣ гирифта дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа ва мусоидати мақомоти маҳаллӣ амалҳои марбутаро анҷом медиҳанд. дар ин замина бо мақсади аз шудгори хушсифат баровардани заминҳои киштшаванда хоҷагидорон дар ҳамкорӣ бо маркази хизматрасонии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг тадбири зайлро тавассути тракторҳои тасмачарх анҷом медиҳанд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Вахш зиёда аз 21 000 гектар замини корами обӣ мавриди истифодаи сокинон қарор дошта ҳамасола бо назардошти риояи қоидаҳои агротехникии кишту парвариши зироат, таъмини оби полезӣ ва дигар имконоти мавҷуда аз он ҳосили дилхоҳи маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. ҷиҳати заминагузорӣ барои самаранокии заминистифодабарӣ дар мавсими нав хоҷагидорон талош бар он доранд ки бо назардошти афзалиятҳои трактори тасмачарх дар шудгори заминҳои киштшаванда ки бевосита барои зиёд гардидани ҳосилнокии зироати гуногун хусусан пахта мусоидат мекунад, майдонҳои аз ҳосил холӣ гаштаро маҳз тавассути чунин техникаҳо шудгор намоянд. дар идомаи нақшаи корҳои омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ барои мусоидгардонии иншооти соҳа масъулину мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вахш амалҳои лозимаро анҷом медиҳанд. тавре масъулин иброз доштанд дар ин давра тоза кардани 35 километр заҳбуру заҳкашҳо ва 35 километр шабакаҳои обрасонӣ ба нақша гирифта шудааст ки барои анҷоми саривақтии ин тадбир ҳамарӯза дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия 9 техникаи гуногун иқтидори заминкан сафарбар гардида корро мувофиқ ба талабот анҷом медиҳанд. дар ин баробар мутасаддиён иброз менамоянд ки ҷиҳати обмонии захиравӣ дар боғу тогзор ва дигар зироати парваришшаванда ҳамчунин шуршӯйкунии заминҳои мавриди кишт ва дар рӯзҳои сард барои яхобмонӣ тавассути ҷӯю каналҳои худҷорӣ кишоварзону хоҷагидорон бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. тавре олимони соҳа тавсия медиҳанд дар фасли зимистон новобаста аз баланд ё паст будани ҳарорати ҳаво бояд дар заминҳои кишоварзӣ обмонии захиравӣ ва яхобмонӣ гузаронида шавад. бахусус агар боғпарварон дар зери дарахтон яхоб монанд дар сурати пеш омадани гармӣ дар фасли баҳор он дарахтонро аз гулкунии барвақтӣ нигоҳ медорад. дар ин самт тадбири дигаре ки омили фаровонҳосилӣ ва хушсифату бенуқс гардидани меваҷот ҳисобида мешавад, ин ба шаклдарории боғот дар ҳамин мавсим дониста мешавад. бо ин мақсад имрӯзҳо боғпарварон тибқи тавсияи мутахассисон шоху панҷаҳои зиёдатӣ ва аз таъсири сардӣ осебдидаи дарахтони мевадиҳандаро озод карда ғизодиҳӣ ва дигар корҳои мавсимиро анҷом медиҳанд. бо назардошти шароити созгори иқлим, обу замин, таҷрибаи ғанӣ, зиёд гардидани талаботи бозор ба маҳсулоти кишоварзӣ ва мавриди ҳадаф қарор додани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ки бевосита барои боз ҳам беҳтар
گردیدن سطح و صفت نیکواحوالی ساکنان روانه گردیده است. کشاورزان را در این سمت هوسمند کرده است و آنها مقصد دارند که برای رشد ساحه افزون گردانیدن حجم استحصال محصولات، تامین طلبات بازار و کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام سهم ارزنده خود را گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. تماشاگران عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسد. خیر سلامت باشید.